Kanigade ka Akashvani Shillong ka kubor ban pulia Dau Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ka kubor mentaka step. Menteri rang badu ka riule shimbenta hak All India Conference ki Director General bat ki Inspector General ki Pulit. Kementeri Ketenat Women and Child Development ke Sarkar Pedang kalawan jengok ya ke distrik Ribhoi henen kesngi. Karong katau megong kalakut no hak distrik West Garo Hills henen kesngi. Batla rakhe ke World AIDS Day mentaka kesngi. Kakubor ke babenya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ule keren yaki babon kimat bedai bagajing shingan hakari. Bat ule keren bat ki hek pulet bat ki khle jang ki security agency beper. Habai shimbenta hagasngi ka baar jang All India Conference ki Director General bat Inspector General ki pulet ha Bhubaneswar henen kasngi. Menteri rang badu ulayok bane keren ru igijing ha gijing don kilat trai kam ki pulet. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah, National Security Advisor Ajit Doval, badu Secretary Ketenat Korbari ke Sarkar Pedang Gobind Mohan Kiledan Lang. Ka Menteri Ketenat Women and Child Development ke Sarkar Pedang ka Annapurna Devi henen kesngi kalawan jengok ke distrik Ribhoi ban kemi ke jeng penteri kami ki skim ki balabai tengkar ke Sarkar Pedang ban kentio ki kentai bat ki kena. Ka menteri kalalit jengok ki katur ket ne ki shnong ha ka bakal yo ru bane keren bat kilong yeng bat kilong keme ki ba armet ha ka primary health center ha bernihat kale kendo ru ya ka Anganwadi anong biang kalalit jengok ru ya ka Anganwadi center ha Saidan kale ro igilat balashim na kajala Meghalaya bakentup ya ka early childhood development mission bat ka chief minister's safe motherhood scheme. Syusuk kalong bagi jenglong aspirational district Karibhoi kalong ka baay mensim. Lamang ban ay shispa kandai klur tengkaya ka Meghalaya hapok ka special assistance to states for capital investment development of iconic tourist centers to global scale scheme arajar arpusan ban kentio ka kam jengok kai perthai. Ya kene gejing mang pisa an penlut ban penbah bat penwandur ya kapung umyam bat gejing shna ya ka jaka jengok kai perthai hamau kanu. Menteri rang ba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong bakini ki project ken kentio ya kayok kakot bat ken penne ka lariti bat ke Mariang na kebenta kibun pateng ke Bandangwan. MLA ke South Shillong constituency wasan Borshulai henen kesngi ulabo mau nong rem ban pentrei ki kampenroy halom paring. Kini ki kampenroy ki kentup ya ke jingshna ke surok jat kali hawa syeng yar lom dorbar hapok ke skim PWD SPA arhajar arpusau ke surok jat kali sya apa lomparing ke aqueduct slab drain bat ke greater lomparing water supply scheme lengba ke amrut. Ubasan Borshulai ula pleru ke surok ke beladap syna hamadan laban. Karong katau megong kelekut no hanin kesngi ha kakat lingsun baljek ha ke distrik West Garo Hills. Kani karong katau kawan ra alang hajo ya ka but tau bat ka lariti gi Garo bat ka tem kaput na keleng ka perthai ha ka wai kerensan. La penlong ya ka da ketenat jengok kai perthai ka Sarkar Meghalaya. Ka jeng temu kalong ban kentio ka kam jengok kai perthai harilum Garo. Henen kesngi ka kenhun tem bat ruai bapau ka Europe rengkat bat ke Induscreet na Mumbai ka Shankar Tribe bat Restless Desire kila penchongshit ya kibreo. Kani ka kubor ka Wanchapi naga Akashwani Shillong. Menta kesni kedai ke World AIDS Day. La sedang nengkong kini kejing rakhe ha kesnem syajar kendai spa prapupra daga World Health Organization banwan ra jing sngutu apreng kibreo ha keleng ke perthai halor ke HIV AIDS. Laju rakhe ya ka man la kesnem ha ka shitarik uno opera. Kamat pedeng jong kejing rakhe menta kesnem kedai take the rights path my health my right. Lani shim ya kalenti jong ki hok kejingkot jingkhia jonga ka hok jonga. Kani kemat pedeng ka ban halor kejing longkong san ban yo ikilat sumar bat kejing penkup bor ki breo ban kemi yala kejingkot jingkhia. Ka Meghalaya AIDS Control Society hinin kesngi kala rakhe ya kani. Lawan Malaysian benta do Dr. Joram Beda, Commissioner Secretary Ketenat Kakot Kakya, UTG Momin, Joint Secretary Ketenat Kakot Kakya, but Dr. B. D. Cruz, Director DHS Research. Hakani ke program lekran halor ke jingken tup lang ya ki badan ya ke AIDS ha ke jing sumar, bat benele persya ya ke jing pechliang kemat ya ki badan ya ke AIDS.
Ka United Democratic Party UDP kala penlong jingelang henen kesngi ha umsning balajet lang dabaro yuba Eddie G. Kharbani kumukurtong ka UDP na ka umsning constituency ubari konik election MDC ka Banwan. Lawan bani Shimbenta ha kani ka jingelang da kinong Krisyan ka UDP rengkat bat kinong yalam. Ya ka Governors Golf Club Golf Tournament Arhajar Arpusaw la plehnen kesngi ha Golf Links Shillong. Ulat kejala UCH Vijaya Shankar ulat play kini kejingil akai ha kejingil dan rengkat Menteri Sarkar uba AL Hek bat kiwai-kiwai. Barok lang Shispa Arngut kinongil akai na Delhi, Mizoram, Manipur, Nagaland, Assam bat Meghalaya kile Shimbenta. La penlong ya kini daga Shillong Club Limited rengkat kejingil trelang bat ke Shillong Golfers Association bat ke IIM Shillong. Kini kejingil akai kan kutno mentah kesngi. Ha ka jingil akai I-League Pat ka Dempo Sports Club kala penlia me ka Shillong Lajong Football Club da Argo Lanot ha ka SSA Stadium ha Shillong henin kesngi. Ka Baroda kala penram no eka Meghalaya henin kesngi da Arspa ka Nyoran ha ka jingil akai Cricket Coach Bihar Trophy Elite Group A jong kishenrang bahapo kat kendai senam Karta. Ha ka Madan MCA ha Polo Shillong. Haba ka Baroda kala kamai hendrus pa praran bat hap hendru wicket kala ailat ya ka Meghalaya bantit bat ka Baroda kala tam da South pa lai pauran ya ka Meghalaya ha ka first innings. Ka Baroda kala job menta South Sien ha ka jingya kun kat ba ka Meghalaya pat kala rem ha bro South Sien ki jingya kun. Ka Eryong Fengal kala be ahalor ke benta basyathe lamsep ngi jong ke Bay of Bengal bat kene kelahiar ha karut duriau ka Tamil Nadu bat Puducherry henin ke Janmiat. Ka jinghiar ke Eryong kala sedang ha pedeng ka Mahabalipuram bat Puducherry kumbah ke Port Sunshine henin ke Janmiat. Ki kubor na katanat met ki yatho bagare ke Eryong ka ya ka jing state ba nyau pho hado prap pho kilometer ha ka Shikanta. Bat kala poi hado khandai pho kilometer ha ka Shikanta henin ke Miat. Uslap ubajur unla banhap ha karut duriau ka Tamil Nadu, Puducherry, bat kebenta basyathe ka Andhra Pradesh, bat un beteng haduk ka Laitarik, menta uno opera. Ki surok bat ki Jakathem ki Leshley bat kladon ke jinglip boarding ha ki babon ki Jaka. Ha Nagaland ka Rong Katau Hornbill Festival kan sedang menta kesngi, bat kani kendai ka senam Jubili Rupa jong kani ka Rong Katau. Ka Sarkar Nagaland kle trelang bat kari Wales, Japan, Peru bat United States kum ki parlok na kabenta kani ka Rong Katau menta ka senam. Kat ba ka jela Sikkim bat Telangana kende ki jela bane trelang. Kani ka Rong Katau kan sedang menta ka sengi bat kan kut ha ka Shiphoterik menta uno opera. Kade ki jingrakhe ka Lariti Beruspa ki Naga. Kan long ha kisama ka bajengai kum ba khatar kilometer na ka nong ba Kohima. Dr. A.R. Rahman ubalayo eka kusnam Padma Bhushan, Grammy, bat Oscar unya donlang. Katanat ka kot ka khya ka Sarkar Pedeng kala batha ya barok ki jela bat ki Union Territory ban Ken ya ke jingja bat jingyap na ke jingpo obsen kum ke jingpang hapo ki kendon ka State Public Health Act bat kiwe ki an. Ha ka Shithi Shaki Principal Secretary bat Additional Chief Secretary katanat ka kot ka khya jong barok ki jela bat ki Union Territory. Ka Secretary ketenat kakot kakyak ke Sarkar Pedeng ka Punya Salila Srivastava kalaban ba ke jingpo besen ki dek jing ya kakot kakyak jong ki patba. Bat katto ko kubor kalakot agan ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Haga por prabajeng ni so baga Delhi Station na gabenta ka kubor haga kitin Hindi ka banbut ka kubor ka kitin pareng haga por prakat san minute. Ngi pengen mawai pikinong sengap baha kapor prashteng naganig station pinyo ya ka North East News. Kapor mentakal ajandap artat prabaje.